Sia teh janten tuh. Cobiana telepon. Mang. Yuk, cek rapikan loh. Ya, bos, tenang aja. Ih, nggak geter sih. Si Neng nelpon. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Halo, kumaha janten teh ayeuna teh? Oh, nya tuh kami janten diantosan di warung anu biasanya. Siap. Meluncur. Tanya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mang, kurang ditinggalkan lah. Nya. Sama tong. Lanjut. Si Neng ngajak janjian nih. Ih, Neng. Assalamualaikum. Salam. Ya Allah, lembut pisan. Seungit sakuan we. Kamana nih Lami? Ya, tuh kapunten Neng. Tadi biasa tos ngontrol heula proyek. Oh, nah tuh. Neng ke Lami di dia. Atus. Naon? Kumaha ieu kapayuna telat? Hah? Telat. Cie, selingkuh yuk. Ih, si Neng, kalau ngomong tinggal lihat-lihat dulu. Ini ada pacarnya. Sebelum jalur kuning melengkung, aku wajib tikung menikung. Berangkat. Lanjut.